السياقة الاستباقية كتمكن من تقليص مسافة رد الفعل؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. تقليص مسافة الحصر؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. السياقة الاستباقية هي واحد الأسلوب أو طريقة ديال التعامل مع الصدام، كتجعل السائق كيستبق الأخطار وكيحاول يتجنب الوقوع فيها، وبالتالي كتجعل السائق يسوق بعقلو قبل من رجليه ويديه. الهدف منها هو توقع الأخطار اللي يمكن يشكلهم الآخرين، وبالتالي السياقة الاستباقية كتجعل السائق مستعد لأي موقف مفاجئ. الفكرة الأساسية ديالها كترتكز على ثلاثة ديال النقاط. النقطة الأولى هي التوقع. دائما نراقب الطريق مزيان، في القدام من اليمين واليسار، ما ننساش الزاوية الميتة، ونتخيل شنو يمكن يوقع. طفل كيلعب في الطريق، راجل، دراجة أو حيوان. النقطة الثانية المسافة الآمنة. نخلي مسافة كافية بيني وبين المركبات اللي مدورين بيا في الأمام وفي الجوانب كاحتياط، باش يكون عندي الوقت ومسافة كافية باش نتوقف ولا نغير المسار. النقطة الثالثة الانتباه المستمر. ما نخليش الهاتف ولا الموسيقى مثلا ولا أي حاجة أخرى تشتت لي التركيز ديالي. وفي الأخير السياقة الاستباقية كتمكن السائق من أخذ القرار بسرعة. هذا القرار السريع كيمكن من تقليص وقت رد الفعل، وبالتالي مسافة وقت رد الفعل كتنقص حتى هي. السياقة الاستباقية ما كتنقصش فعليا مسافة الفرملة ديال السيارة، لأن المسافة ديال الفرملة كتأثر أساسا بالسرعة، بالحالة ديال العجلات والطريق، الحالة ديال الفرامل، الحالة ديال الظروف الجوية. ولكن السياقة الاستباقية كتقصر من المسافة الإجمالية ديال التوقف، على علم أن المسافة ديال التوقف هي المسافة ديال رد الفعل زائد المسافة ديال الفرملة، وبالتالي إلى وقت رد الفعل نقص، المسافة ديال رد الفعل غتنقص حتى هي، إجماليا المسافة ديال التوقف حتى هي غادي تنقص. الجواب الصحيح هو الجواب واحد والجواب أربعة. La conduite anticipée diminue la distance de réaction? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Diminue la distance de freinage? Oui, réponse 3. Non, réponse 4. La conduite préventive ou la conduite anticipative est une manière de conduire qui permet d'éviter les dangers avant qu'ils ne surviennent. L'idée est toute simple, c'est de conduire avec le cerveau autant qu'avec les mains et les pieds, en anticipant les erreurs possibles des autres et en restant prêt à réagir. Elle repose sur trois principes essentiels. L'anticipation, c'est-à-dire observer loin, devant, sur les côtés, droite, gauche, et imaginer ce que pourrait arriver. Garder ses distances. Maintenir un espace de sécurité avec les véhicules devant et derrière pour avoir le temps de freiner ou de changer de trajectoire. Restez attentif. Évitez toute distraction, à savoir téléphone ou réglage de musique, pour garder toute votre concentration sur la route. La conduite anticipative ne réduit pas physiquement la distance de freinage de votre véhicule. La distance de freinage dépend surtout de la vitesse, l'adhérence des pneus sur la route, l'état des freins, les conditions de la météo. Par contre, la conduite anticipative réduit la distance d'arrêt totale, à savoir que la distance d'arrêt, c'est la distance de réaction plus la distance de freinage. Puisqu'en réagissant vite, le temps de réaction diminue, du coup, la distance de réaction diminue elle aussi. L'anticipation des dangers permet au conducteur de freiner plus tôt, donc s'arrêter sur une distance plus courte. Résumé, l'anticipation n'influence pas directement la distance de freinage seule, mais réduit la distance d'arrêt total. La bonne réponse est la réponse 1 et la réponse 4.